Mwana neto mathitho ntukia narua ni Maureen Kome na ningeto Maureen Kinya. Akari na biashara kuma ntere chia meathene tiganiani bachiumiritie bonene kumeneria gikuo kia mutana wa miaka 29 uria woragirwe na njira ya kumuntu akimindo ne antu bakumenyekana na jumwiri jwawe gutewa taunini ya meathene bakamatete mwiri jwawe maturone jao na muthuro jo munene ne baugite batenogokia mwana ojo mwankariria athuganirwa baire baria bakuringithanwa na gikuo kiawe bagekirwa mpine mukirimithika tutaririe. Tariki 28 Januari mwaka uyu akari na aringi biashara bameathene ibaukirire kukia umwe wao ura ina njira yonyu mono tewa thoko nene antu baraba kuiba kumenyeka. Mwana uwa ora njira ya umai ne antu bairuru theri bakithwanakia ni bakenda kuwa ni umwamba na te mwamba antu bonthe baigwira bakawa ataiya ituye toro batu no tutike anya kitena yoyora muntu wano ono twamuriga nanwe. Mwana arari muntu very obedient na ntije nimbi no nto abuthiru nyama bou na imakosa. Mwana uri akustakiwa na wamba for the last 10 years akuririte aithirite rwaru na rokwa twenda kida ngani aita na bura turianirite nwe tu very sure na baba inge betu bai tayari kinya banyuma muma bakawa mwana uti wamba usishwa yo abuo for the last 10 years ntukuwa kwirwa na kuwatia kibanga kuiya batu twingo itona mubira ndwe we were seated with him na twenda kintu kina twamwira ngania turetere ria mubira yo thirire kwibyo bantu bamutaimirite babwithitie na bai kuringa riboti kwa borichi ntuko inyanyumene muthwanirwo mona ikirwe mpine ndungi araura buru untu bwatumire baraua baturo kia mwendo wao mwankarira muthwanirwo ngi akawatwa bato itokarite nthi na tukaua msolo ate mamwa antu baraba babwithite kitendo kia batewati lakini utuko Murungu naruire atetheri muno mwanka mura uromwa urite rari Mombasa na rombire gwatwa na thaiye njarene cia thirikari tukwenda ucokeria nkatho muno mwana wetu etawa Kainga OCPD ochangamwe no ntu no atutetherie watandirite na mheshimiwa Mutunga na DCIO ba Mombasa mwanka muthagora umba kwatirwa na ara Malindi na baitathanakia na nthaka cietu tukwenda ucokeria nkatho cia meathene iria Malindi no ntu baigwa manto ya ibo baria bamona bakaua tumona na batethania mwanka muntu uretata awa na nyuma yero mbare ao kuyorua ibakamatite mwiri yo mwendo wao na ituro kuma meathene akulukirwa ndukene yeleti antu babaraba kwirikana ibo bamuraire enjire kirumi mwankaba mwena miebarune byambarua barabara nereti ukulukika no mukinyethia nja kwao bakebwitha kinya maandamano ya thiri na kuromba kiemsolo ya brara itikene ibaba ingi amwe na kwithira thwana rwa baba ileba mpine cia borisi iromba riao nende ne akiemsolo yoneke barete ontukwe mwisho rwari tukaurukia mwiri lakini yara yeyete iromba riakwa ni atiri tukaulwa inje please nuikwa no ntu yara yeyete yo manene tutikomenya how strong those people are kuraba kaumba kuita atia kutanga uma na tukarea kuwatia family batwi tu members bathoko kana chore kana bubangi umenye musulu akie wete oneka na akie musulu yaura royo iwoni auke iwe auke renge nungi so te onto bwa musulu i protection yetu no twendi betre sheriene ya thirikari twakikishe nabo kesi ewita bwega na justice ikuonekana ndu arurone antu bagwe batongi na bae na nduka cio bakaitanga muntu theri bakamuntanga bakenyangia nkuruki kuringana nabo batu itoko lusi muno kuma ndukene kuma kura wako anto bakia wanyatha imochioro kuiyo tobeti hakuna mtu ana kuku nyumbani kwake si ilichukuliwa yote December ni ukweli ilichukuliwa yote wizi imeshidi manyumba yanafunjwa so hii insecurity sasa imeingia kwa vifo through ofisi ya waziri wetu Kindiki ya internal security batu itokwenda issue ya insecurity ya ilwa critical meathene itwewe station nikenda tuona security nje kama yathene bakiaria mabisa kuma obisine mubunge oguntukonda itari John Mutunga no gya kwithia kwi muntu aguthwania atumira mbecha kana atumira power yoyote ile mheshimiwa Mutunga ai mjumbe utigania West hiyo haitafanyika turari step 1 weko watambi anto baraende tuwetete another step ira most challenging na mheshimiwa amesema yeye na ofisi yake
watasimama na hii familia mpaka haki itendeke. Kwa hivyo ni msibabaike kabisa. Barabara ira already na yani contractor na nenkeri na barabara ikabwethwa na yeta road barua etatheri kinya ko make sure nyintobia tobi tore mambarua bionthe bikona kumarua. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.